Shalom, selamat pagi Bapak Enang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalohi tarigapan siganu paribata bani panorang sogot nerion, pasada hita hurta mertonggo mahita. Puji-pujian terima kasih isombah kon hurnami hubamu Tuhan. Malas tumang hurnami bani panorang sogot nerion. Ya somani ham hanami, ijagai ham seganjang borngen nasalpuin. Jana bani panorang sogoton, ibuhi ham hanami, ibagas kukuh na paru. Bapa, marite hatamu na siol itangyon hanami bani panorang sogoton. Perlu bema to dimo nama pasingin, na mangurasi haguron apa pikiran nami. Asik iarusi hanami hatamu, jana ibagas malas niur, makorjahon indomu hubani harosum niurmu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siyam marehan bani panorang sogot nyarion na boy sisihan nami marhiteo ni channel YouTube on. Ligapan siganu pari bata bani panorang sogoton Senin tanggal 10 Februari tahun 2020 aima tersurat bani sada Korin bindu 10 ayat 10 nama katahon sonon. Ase tuludu na totap, aima hapor sayaon, pangarapan apa holong, tapi holong aido si bakalan. Hita haganupan, bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Totu adong do alasan ni Apostel Paulus ase manobut hataon, ubani Kuria Korin bani panorang Icia, terlebih maay pasal ibagas hasadaon. Jadi marimbang terus idea Kuria ai mapersoalhon jana martinggil rosi halani si bere-bere nine bata pasu-pasu nine bata na adong bani sidea ai use patubukon parbolah-bolahan maningon do idingat sidea natuluon nalamboy tarsirang bahasa humbani haganupan si bere-bere ni partoduyon, humbani haganupan hapentaron pamboto na adong itongah-tongah ni Kuriain, tapi maningon idingat Kuriain ma natuluon do natotap aima hapor sayaon pangarapan apa holong, tapi holong aido si bakalan usih songon tulu serangkai atape boy sebuton tatene songon segitiga adong hapor sayaon adong pangarapan adong holong jana ago boy sebuton ta songon dalihan na tulu anggo dua duhasa iya totu lang boy tene inahkon watas ni dalihan ai lahomardahan sonay mahumani ibagas natotap on hapor sayaon pangarapan apa holong. Jadi porini PHP ini sasahalak jolma perhapor sayaon na bagal iya songon na isobut ilubi ni text on bani bindu 10 tuluon porini pe marhitehon ni hapor sayaon ni sasahalak jolma buy iosor dulu tapi anggo sing adong holong bani dos doai songon giring-giring namar olol atape songon giring-giring namar diring do hasaay lang adong pengaruh ni. Nah, ay maase maningon do hape ni pakai hita ibagas sa ganupan parkulmiton ni guluhta si ganu pari. Porini petongon iberene bata hubata hapentaron, iberene bata hubata pamboto, dingat kita ma haganupan ay maningon do hape irahot ibagas holong halani pamboto na adong bata tongon boydo menggerak kon halak nalegan hubani sada tujuan tapi pamboto na adong bata ay langboy paluah kon halak nalegan. Nah dos do ay sonon itorih kita ma adong halak na madabuh
hubagas bah lang ibotoh ni marlangoy jadi Roma hita sanggah adong na madabu ay nitama hubani na madabu ay ambia sonondo anggo marlangoy na parlobi igira kon tangan na paduahon igira kon nahe dopai igira kon ma irik mangarah ubani na lobi dohor hu pantai na totoy taganupan babainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus marlaku do tongon pambotok taay jana sitong do ahanani hatahon taay tapi bani halak na madabu hubagas bah jana lang ibotoh marlangoy seng pambotoh taay na ihapurluhon ay ma holong ni uhurta na totu holong ni uhurta ay do naboy paluah kon halak na madabu hubagas bah ay sonay do humani age ibagas parguluhan ta sigano pari tongon marhapor sayaon do hita tongon marpangarapan do hita marhitehon ni hata ni bata song na ipadas ka nami on misal ni tongon boy do patubuh kon hapor sayaon boy do patubuh kon pangarapan marhitehon ni ambilan atape hata ni bata na ipadas hanami tapi datang si bagelan humbani haganupan ay ma ase lambin marholong alaniaha boy do tongon ambilan atape hata ni ipadas kanami patubuhkon pangarapan apa hapor sayaon bani kuriain tapi anggolang adong tubuh holong ito nga ni uhurta soya mahaganupan hapor sayon taay soya age pangarapan taay kalaniaha taridah mahuli bagas guluhta pokut do hita hugareja pokut do hita marminggu pokut do hita martonggo tapi lang parduli hita dopak hasomanta jana lang sirsir hita mangerupi hasomanta ibagas hasusahan ni totu ijon manok kanayay ase isobut hapeni hapor sayaon pangarapan pakon holong ay maningon do sadalan lamboy isirang jana bani haganupan na tulo na totap hapor sayaon pangarapan apa holong ay do natang sibagkalan halani ay buah ni hapor sayaon ta buah ni pangarapan ta ipatalar hita maay marhitehon ni lambin marbaggal homa holong ni uhurta ibagas ganup parsauranta si gano pari ase totap ma dingat kita tulu dono totap apor sayaon pangarapan apa holong tapi holong ay do natang sibagkalan amen martongko makita ajari hamhanami tongtong Tuhan ibagas parguluhan nami si gano pari ase lambin marhapor sayaon hanami ase lambin marbagal pangarapan nami jana ibagas sa ganupan ay lambin tuguh mahumani holong ni uhur nami hataridahan ni naduk marbagal tongon holong mu ibagas hanami alane Tuhan tugu-tuguham apa pikiran nami ase natuluin matongtong homa bapa manrahut hasadaon nami manrahut perbedaan nami manrahut haganup pargulmiton nami si gano pari asipurini petongon Tuhan marbagi-bagi si bere-bere di partonduyon marbagi-bagi pasu-pasu na ijalohan nami marbagi-bagi na mader ijalohan nami na hunbamu say irahut holongmu matongon hanami ase ibagas na marbagi-bagi intongon Tuhan lambin marbaggal ma janah lambin matoras matongon hapor sayon nami lambin rubagas ni pangarapan nami janah lambin rubulak ni mahumani holong nami ibagas ganupan pargulmiton nami si gano pari ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion amen oras bata ganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus andohar matongon hapor sayaon pangarapan apa holong ni hurta
labin marbagal ma sa ganjang ni Arion, ibagas holong ni Tuhan in. Shalom!